Yaani leo mimi ninavyoona leo lazima tutapata ushindi mkubwa tu. Yaani tumepunguza kabisa goli 3. Tunashukuru sana kwa kweli, tunaona sasa hivi kwenye upande wa michezo kweli serikali tunaiona sasa hivi. Kutokana na hali halisi ya michezo nyuma, kwa kweli tulikuwa tunasuasua sana, lakini kwa sasa hivi tunajua kabisa kwamba lazima tutafika mbali. Kwa hali hii hapa tutafika mbali. Mama yetu aongeze juhudi katika michezo, na mpaka sasa hivi tunaona kabisa kwamba kweli michezo tunasonga mbele, kwa sababu mama kaingilia kati. Basi bila shaka michezo tutafika mbali sana. Tunategemea ushindi. Shinda goli ngapi mkuu? Hata moja tu inatosha. Serikali inajitahidi sana kuwekeza mambo ya michezo. Unaona, imefanya vizuri sana. Ni hata mimi naweza kuanza kuchukua mazoezi sasa hivi nicheze. Vitu vizuri sana kuangalia mpira kama hivi, vijana wetu wanacheza. Unaona, tunashukuru sana kuangalia pamoja, na tunamshukuru mama, tunampongeza kwa juhudi zake, maanake tunaziona mpaka saa hizi. Ujue hapa tunasubiri vijana wetu tuwaone, tulete kombe, tuombe Mungu.